ассалому алайкум ҳамватанони азизи гиромӣ, тамошобинони азиз, шогирдони муҳтарам, мардуме ки барномаи Чашмаи умедро тамошо мекунед. Умедворам ки барномаи Чашмаи умед барои шумо дар зиндагии шумо як умеди нек оварда истодааст. ҳама вақт аз хотир набароред ки дар таги барнома лайк монед ба ёру рафиқотон, одамое ки муҳтоҷи ҳамин барнома ҳастанд, ба ҳама одамое ки ҳамин барнома зарур аст роӣ кунед. Агар ақаллан ҳар як барноме ки гӯш мекунед, агар ки 5 та одам ба ё 10 та одам ба шумо роӣ кунед, мо як ҷоя миллатамоям ватанамоям дига кардан метонем. Чӣ ба ки як гул, ду гул, се гул қати баҳор кардан намешавад. Барои ҳама мо бояд ки барое ки як дигаргунӣ, як пешбинӣ, як пешравӣ шавад, ҳама мо як ҷоя бояд ки барои миллату ватан хизмат кунем. Ҳамватанони азизу гуром, якчанд саволоту мо ҷавоб медиҳам дар ин барнома. ҳам баъд дута сета чизи асосие ки ҳаёти шумо ба дигаргунӣ мебиёрад, шумо муваффақ мекунад, гуфта мегузарам. Якум платформаи ман дар дарси гузашта дар бораи сармоягузорӣ гап зада будам. Бисёро навистанд ки маълим ҳамон платформаи шумо кай ба тайёр мешавад ки мо мехоҳем ки ҳамкорӣ кунем. И бародари азизам, просто ҷамъ карда истед, тоқат карда истед, пул пасандоз карда истед. Шумо метавонед ки в рамках ана он платформаи ман бисёраҳотон пулдор шавед. Просто ҷамъ карда дошта истед. дар муддати ҳамин сол ман ин чиза ташкил мекунам. Худохоҳ то охири ҳамин сола мумкин як 6 моҳи аввал ба мумкин вай ба баъд аз 6 моҳи нимсолаи дуюм ба ҳамин чи албатта тайёр меша. Вақте ки тайёршо мебинед, ин барое ки шумо бехатар бошад. Ҳама чиз зарури ин бехатарии сармоя бояд ки одам сармояш нест нашад. Чӣ ба ки ҳар боре ки сармоятон нест шавад, бо ақӣ меред ку. Барои ҳама ман маҷбур шудам ки накунам ки барои шогирдом ки дар ҳамин рамкаи бизнесои худам бисёри шогирдои худам кор кунам, ҳам даромад гиранд. Барои ҳамин қадар пасандоз карда ҷамъ карда истед. Агар ки бинед ки ягон та бизнесое ки ман дарс дода истодиам, ҳамон ба фаҳмишатон бошаду ҳамон ба ҳавас дошта бошед, ҳавая рафта кунед. Не вай дидед ки шумо мутахассис ҳастед дигар кор ба ё ки коратон хуб асту, кори худатон ба камтар мисол пул кор кардед, вай пул пасандоз истодасту, ҳамон пула барои зиёд кардан дигар бизнеса намедонед чӣ кор кардан, баъд қатъи платформаи мо ба ҳамкор шуда сармоягузорӣ карда ёд гиред. чӣ хел инвестор будана. ҳаёти ҳар касба худованд ҳар хел роҳ қатъи додагӣ. ҳама бизнесменшунаш дар кор нест. шарт нест ки ҳама бизнесмен бошад. не ки ҳама профессионал буданаш зарур аст ҳамон соҳаи худаш ба. соҳаи худатон ба профессионали бақува шавед, мутахассиси бақува шавед. ҳамон ҷо пул ҷамъ карда, кор карда, аста-аста пассивне да ход сохтан дар кор. Барои ҳамин қадар беҳад ин чиз зарур аст ки шумо мишлени фикронаи сармоягузор, фикронаи инвестора пайдо кунед. ё бе дарси мана, тренинги мана я инвестора гузаред. Ман дирӯз дар ҳамин тренинг гузарондам дар ҳамин Ташкент я инвестор. ҳамин қадар халқи бисёр буд ки беҳад одамои ба илми, беҳад одамои ба фаҳме, беҳад одамое ки пула мефаҳмидагию кора мефаҳмидагӣ буданд. бовар кунед дана. ҳавасам мебиёд вақте ки ҳамин баъзе вақт аудиториуме мебирам, мебинам ки халқ чӣ хел ҳаст, халқи тавоно, халқи бовар кунед, ҳавасам мебиёд. бисёр бизнесменои хуб буданд дирӯз дар дарсам я инвестор. дуюм чизе ки савол ҳаст бисёрунҷба, пулама дар банк монам ё не? Бале, агар ки шумо ҳозираш ба айни ҳол бизнес надоред, айни ҳол намедонед ки ҳамин пула чӣ хел управлят кунед, пула ҷамъ кардан гиред, дар банк ҷамъ кунед беҳтар, дар хона ҷамъ накунед. чӣ ба ки дар хона ҷамъ кардед, ҳамон пулатон тезтатар нест мешавад. чӣ ба ки хонангиҳо ё рафиқ ҳамаш ё кас қарз мепурсад, як кас чӣ тез бароварда метиҳед. банк бас чот кушед, аста-аста ҷамъ кардан гиред, вай беҳтар аст. чӣ ба ки вай беҳтар аст, вай ҳеҷ ким намедонад. Агар ки мисол дилатон пур набошад ки банк хафнок аст ё исон, банковский ячейка кушед, равед он банк ба ячейка кушед, ранги камера хринед, калидаш дасти шумо бас бурда мемонед, ҳар вақте ки дар кортоншон ҷамъ кардан мегирад, ҳавай ба ҷамъ шудан мегирад. Не, асбаски мо мусулмон ки ҳастем, худо ба шукр ки мо мусулмон ҳастем, алҳамдулиллоҳ, мо ба процент гирифтан мумкин нест. шумо метавонед ки ҳамон процента нагиред. агар ки депозит бамонед, ага се варианташ аст. депозит бамонед, ага процент метавонед шумо метавонед ки проценташа нагиред. як. дуюм отказ кунед, заявление банависед. ду, ё ки ҳамон процента гиреду одамои муҳтоҷманд батиед. муҳтоҷ одамо бисёр ку шумо ба насабоб меша нагуноҳ. сеюме ки метавонед ки банковский ячейка ба пулатон ҷамъ кардан гиред. майлаш ҷамъ карда, баъд аста-аста сармоягузорӣ кунед. як тотон нависед ки устоз дарси сеюма дар бораи мишлени патер гуфта бидед, чӣ кор кунем? мишлени патер ҳамин хел аст ки ҳар воте шумо агар ки як бор ҳамин майнаи саратон ҳамон ба банд шудамон, ҳамон патерез шуда бурафтан мегирад. пришла беда, открывай ворота гуфтаги гап доран русо. ҳамин як мушкиле бафтидага, худе ки як кора наомад шуд кунадага, ба ҳамин доимо ҳамон хел шуда рафтан мегирад. аз сабаби ки доимо ҳавай такрор шуда рафтан мегирад, мишлени патер гуфта фикронаи патер, то есть бой додан.
این همین است که بعضی وقت میشد که همین آدم یک کارش آمادش نکند اگر دائما همین پتری شده تکرار شده رفتن میگیرد. یک بار پتری میکند، دو بار پتری میکند، سه بار پتری میکند، همین خیلی پتری شده رفتن میگیرد. برای همون چیکار کردنتون در کار؟ یگانه راهی که شما همین مایه سرتون پریکلوچت کردن در کار، رنگی که همین سکورست ماشین است و رنگی که پولت تلویزیون در دست شما هایی که شما دیگر کانال پریکلوچت میکنید، مایه سر همون خیلی کار فرمیدن در کار. برای همون وقتی که دیدید که شما همین یک چی بوی دادید با دوباره یک چیز دیگه یا سه چیز، هر یک چیزی که بوی میتید сразу благодарность قبول کنید. مشلنی پتر лечение его это благодарность. این چی گفته گپ؟ هر یک چیزی که بوی میتید همون با شکر کردن سر کنید. 1000 بار شکر که تمام گندگی هوا خط شد، 1000 بار شکر که مشکل هوا خط گذشت، 1000 بار شکر که من کمتر پول بوی دادم، سلامتی نه، فرزند نه، پدر مادر نه، کمک پول بوی دادم یا که کمک چی. همین اگر که شما همین چیز قبول کنید و هوا این خیلی سخت غمگین نشید و عذاب نکشید، هوا уже остановка میشه، بس میشه دوا. نه اگر شما زیق شدید و دیگرها گناهکار حساب کردید و با غمگین شدید و همون پتر زیاد شده رفتن میگیرد. بعد همین قدم به قدم بوی دادن میگیرد، قدم به قدم بوی دادن با همون کارای به دست میزنید که با پرابلم شدن میگیرد. برای همون همین لچینی табобати мышления патер, табобати фикрона همین патер این благодарность. То есть این شکرانه سر میکنید 1000 بار شکر. هوا چی گم отпускайте خودتون هوای روزگی خودتون قطعی همون چیز شدگی خودتون جواب دادن یاد گیرید. روزگی خودتون قطعی отпускайте, свободно будьте. همین کار یاد گیرید. همین چیزا تیز مایه سرتون جابجا شده уже تربیت میگیرد. یک تاتون هسته که ایپاتیک گرم یا نه. خاطرتون باشه یک درس من گفته که بودم ایپاتیک همون وقت شما گرفتن میتوانید که همون پولی که هر ماه بانک بمیتید همون پول برابر همون پولی که ارنده خانه میتید، همون ماهانه میتید که خانه با هر ماه مثلا خانه پولی هر ماه ارنده میتید که همون پولی که ماهانه هر ماه میتید اگر که همین پول همین ایپاتیک میدادگیتون با اقلا برابر باشه که 90% برابر باشد بعد ایپاتیک گرین میشه. نه که دیگر خیلی دیگر با ایپاتیک نگیرید. چه باکه любой نمود قرضی که شما میگیرید قرض این شما یک قدم عقب میبرد. قرض یگان وقت شما پیش نمیبرد. خاطرتون نبرد. پول ارندوات گرفتن ممکن، اجاره گرفتن پول ممکن، نه که قرض گرفتن ممکن نه. اجاره گرفتن پول این تماما دیگه چی؟ این چیزو من درسم با نشون میدم. این تماما دیگه направление. نه که پول قرض گرفتن فقط شما یک قدم عقب میپرتاد. برای ما احتیاط کرده کار کنید. اگر که خواهید که ایپاتیک گیرید ببینید که اگه نرخ همو هر ماه بانک میدادگیتون درست میبیاید همین وقتی پول اجاره خانهتون که امروز زندگی دارید همون وقت بگیرید میشود. که مثال چیم همون پول هر ماه اجاره دادنید هم تو رفته است دست کو پول ایپاتیکتید خانه شما به میماند. درباره недвижимость هموطنان عزیز و گرامی درباره недвижимость درس آینده درس میگم. خب چه خیلی کار کردنتون در کار که شما خانه گیرید، صاحب خانه شوید، صاحب زمین شوید، صاحب عماره شوید. در درس آینده من درباره недвижимость بسیار تمای بقوت دارم شما به میگم. شما خاطر نبرده که ما 1 میلیون دلار ما این بنا недвижимость به کار کردگی. دالشه برای همون درس آینده نقص کرده انتظار شده استید. چی طور پول رو جمع کردن، پسندوز کردن. بعضیتون نوشتگی که استاد در همین کتابی ای دینگ نوشتگی یا که استاد باگتی موجود کجنی چه خیلی کنیم که ما همون خوندم و حاضرم کردن نتوستم همون درس مدل شد управление семейной бюджетون همون سیستم یک بار چشم امید به نشون داد. این ممکن نیست برادر عزیزم. ما همین چیز این کار کردنم نمیتونم. چشم امید به من کمتر گفتم میگذارم بهترین چیزها برای که شما برای خلاصه کنید و راه نقص بروید. ما همین درسو چشم امید به دادن نمیتونم. وقتی که شما دیدید که هوا چی شما در کار یا بید کتاب خونید دلشش آموزید. خب من شما به направление میتیم، استراتژی میتیم، کم علم داده استودیم. همین کم ترکی علمم که داده استودیم شما زینه به زینه بالا برآوردن است. اگر که شما عقب نگاه کنید 6 ماه پیش یا که اول سال 2020 فکرانه شما دیگر با حاضر شما دیگر خیلی آدم نگاه کنید اول درس با ما 100,000 120,000 آدم میدید درس آسته همو فیلتر میشد و هر یک صحیح خودش به مثال میبیند. من مثال ببینید که اول من درباره فکرانه که گم میزدم همه با این چی در کار بود کو. на وقتی که من درباره مغازین запчаст میگم یا که مغازین گوزم لباسا همه این کارا نمیکند کو یا که درباره باغباری یا که تپلیتسا برای همه آدم میبیند که همون چی در کارشه. برای همه قدر این بهت خوبه، این بهت ضروره که آسته آدمو هر یک ساحه خودش انتخاب کرده میروند.
برای همون اگر که شما خواهید که پول پسنداز کردن یاد گیرید، یعنی یا بید کتاب یای دینگی من و پول تاجیکش با یا بید ترینینگی من هست چه خیل در مدت 18 ماه فینانس و استابیلنس به دست آوردن. یا بید فینانس و استابیلنس گفته این چیز میگن این یک اوراونی مقرریه، یک اوراونی که بی خطری به دست آوردن حساب مالیوی همون یافته همون درس گیرید، همون درس خوانید. خب خوانید معنی سرتون پول موندن یاد گیرید، این به حد ضرور چی. вот اونجا ما با یک درس دیگه ما بحث کدوم یک درس با پول چیز گفتگی درس ما همون پسنداز کردن و چیزم در همین چشمه من گفتگی شما همین درس و چشمه امید نگاه کرده فرید شما میابید نمیدونم کدوم درس بود یک پنجمی ششمی درسای اول آپشن تو همین 10 درس اول بحث این چی. یک دیگه سوالات است که خانه دانش کتاب‌ها با زبان روسی 70-80% علاجش هست که اینا با زبان تاجیکی ترجمه کنید. بله برادر عزیزم ما حاضر 5 تا گروه آدما با زبان تاجیکی ترجمه شده است. ما همین کتابایی که مثل یک قسم کتاب افترسکی پروژه من خریدم همون هست ترجمه کرده استادیم. یک قسم کتابای خانه دانش به نزدیکی بسیارش تاجیکی به میبرد. در بین یک سال دو سال 100 تا کتابای خوب تاجیکی به میبرد. برای من به مهنت کرده استادیم. برای همون اگر شما کدومتون که میخواهید که مهنت کنید و یک جا آباد کنید وطن بیاید همراه من در همون رایاناتون یا در ناحیه‌هایی که خودتون هستید خانه دانش کشیم. این یگانه چیز بهترین است که خلق ما دیگرگون میسازد. یگانه چیزی که خاطر نبرید که شما بعضی شما 10 سال 15 سال 20 سال در مسافری کار کرده پدر و مادر دادر و خواهر و پول رای کردنید نه که همین تقدیری و دیگر نکرد. برای که پول قطع کمبغلی دیگه کردن نمیشه. پول قطع کمبغلی لچینی کردن و تبابات کردن نمیشه. یگانه چیزی که کمبغلی تبابات کردن میشه این علم است، هنر است. من و شما باید که این چیزا یاد گیریم. این یگانه فوندامنتی میشد که یک پایگاه میشد که اسرای عصر خلق ملت ما دیگر میکنه. بعضیتون گفتید که من گوش کرده استادم بعضی ترینینگ های شما ترینینگ های دیگر رو هموطنان عزیز گرامی چقدر بسیارتر گوش کردید 300 ساعت گوش کنید درسای من یوتیوب بعضی ترینینگ ها ما کتاب ها ما 300 ساعت گوش کنید فکرانه ثروتمندی جا میشه سر شما با فکرانتون تماما دیگر میشه. من میخوام که شما با 5 تا چیز اساسی خاصیت معنی سر انسان نقل کنم. هست 5 تا چیزی که در معنی سر آدم یک خاصیت اساسی دارد. یک چیز دیگر یک چیزی هست که معنی سر آدم وقتی که شما میفهمید که معنی سر آدم چه خیلی کار میکند وقتی که شما همین چیزا میفهمید تمام حیاتتون دیگر میشود. نگاه کنید یکم خاصیتی که معنی سر آدم دارد معنی سر آدم فرق نمی کند این چیز فکر تصورات هست یا که این اصلی هست. То есть наш мозг не отличает реальность от воображения. Майнай сари мо фарқ намекунад. Ин тасаввур кардани ту ёки ин дар асл ҳамин хел шуда истодааст. Мана мисол баъзе вақт хобба агар ки тарсед бедор мешед ки давленитон баромадааст ёки хобба мебинед ки ягон ҷо афтидед ёки касе аз пасатон давида истодааст яке бедор мешед ки ваҳмзор карда шумо переживат карда истодед зеқ шудед. فهمیدید؟ نگاه کنید معنی سر همون خیال انسان تصورات انسان تصور انسان همچون عمله قبول میکند. برای همون یکم چیزی که شما باید فهمید تصوراتتون بهتر کنید. سرتون با فکری فقط موفق شدن نمانید. سرتون با فکر بزرگ بودن نمانید. فکری خوب جا کنید. این خیلی نگوید که این خودفریبی هست. نه این نبرات خود تربیت کردن است. چون که چیزی که سر شما با امروز هست پگاه در حیات شما پیدا میشه. چیزی که امروز سرتون باست بعد از 2 سال 3 سال حیاتتون با پیدا میشه. ممکن که حاضر شما پول نداره که بیزنس کنید نه که همین فکری هوا کردن میشود که برای این یگان قینی نیست. پروستو فکری هوا کرده استید. ممکن که امروز شما ارزوهای کلان دارید نه که شرایط ندارید نه که هوا فکرش به استودن میتوانید که یک تا کتاب یافته 10 بار خوندن میتوانید که. برای همون معنی سر ما فرق نمی کند شما تصور کرده استودید یا که عملی هست. خب شما باید که همین سر کنید خود تربیت کردن. دویم تو است تصورات و اصلیه معنی سر یک خیل قبول میکند. یک خیل. دویم من اینجا بنویسیدگی همشه معنی سر انسان همچون автомат کار میکند. تو است наш мозг работает как автомат. автопилоте. معنی سر شما همچون автомат کار میکند. تو از همون چیزی که شما وای بدادید و هوا دائما تکرار کرده استودام میگیرد. تکرار کرده استودام میگیرد. تکرار کردن میگیرد. تکرار کردن میگیرد. تکرار کردن میگیرد. برای همون شما باید که از سببی که معنی سر همچون автомат
автопилот бар ин кор мекунад, шумо ҳаракат кунед ки ҳамун чизи дар коре майнаи саратон баафтад. Чизи дар коре, чизи нодар коре наафтад майнаи сари шумо ба. чӣ ки асосии чизе ки шумо доред ин майнаи саратона. шумо намонед ки дигаро майнаи сари шумо ба фикрҳои нодаркория ҷо кунанд. фаҳмидед? сеюм, чӣ чизе ки шумо диққат кунед, чӣ чизе ки шумо диққататонро ҳамон ба партоед, майнаи сари шумо доимо ҳавая дидан мегирад. мана мисол, агар ки шумо ҳамин дастсаратон маъқулатон шояд ягон мошини мерседес, шумо шаҳр бакунед, доимо мошини мерседеса дидан мегиред. вақте ки шумо ҳамин дастсаратон ягон ё ки фикри бад дастсаратон ҷо шуд, тост баъзе одамон гуфтанд ки мисол фалончии хешутабор вай ганда ё ки фалон одами хуб не, дастсаратон ҳамин фикр ҷо шуд, шумо доимо ҳамин одамои бада дидан мегиред баъд. мана мисол бисёр одамое ки ҳозир ман дида истодиам, мегӯям ки тоҷикистон ба намешад, кор кардан, налоқ қимат, ҳамин фикра касе сари шумо ба ҷо кардаги просто. касе ҳамин гапа гуфтагӣ як бор ду бор дар сари шумо ҳамин ҷо шудагӣ ва фақат шумо ҳамин мушкилия дидан мегиред. барои ҳамон шумо саратонма доштаистеша ки кадом фикре дар саратон ҳаст, шумо ҳамон чиза доимо дидан мегиред. Во что вы направите свой фокус, и ваш мозг о чем думает, вы только это и видите. кадом фикре ки дар саратон доимо такрор шудан мегирад, ҳавай ҳаст. шумо ягон вақт дар саратон фикре ки ояндаи шумо ба ёрдам намекунад ба мақсадатон расидан ба вообще ҷо накунед. нисбати худатон, нисбати фарзандатон фикри бад накунед, нисбати оилаатон, нисбати ёру рафиқатон, ҳамкоратон, партнёратон фикри бад накунед. чӣ ки ҳамон фикри бад тамоми ҳаёти шумо ба фақат бадия дидан мегирад баъд. нисбати мисол худи ватанамо фақат фикри хубиш бестед. фикри хубие ки бисёр саратон ба ҷо кардед, ҳамон беҳтариҳо, хубиҳоя дидан мегиред. шумо ҳамон ситуатсияҳои хуб ба вохӯрдан мегиред. аз даруни 10 одами нотавон якта тавоно бошад, шумо ҳамон тавоно қатти во мехӯред. ҳаёт шумо ҳамин хел мебарад худаш. шумо чӣ хеле ки худатон дарунатон ҳаст, ниятатону фикратон ҳамон ба нигаҳ карда ҳаёта месозед. ҳар яктаҳомо камакак меҳнат кунем, обод мешад. результат қати гап занед шуд, камакак хизмат кунед шуд, вай соз шуда мебуравад, аста соз мешад. вақт дар кор, вақт дар кор ки мардуми мо тарбия гирад, вақт дар кор ки миллати мо фаҳмад, вақт дар кор. ахотир набуроред, ҳамин дарё нигоҳ кунед, диққат кардед, дарёро маҷбур кардан наметавонед ки вай тезтатар ҷорӣ шавад. дарё ҳамин чӣ қадре ки ҳамон сония ё чӣ қадре ки ваш аст ҳамон хел ғилида меравад. шумо вай тела кардан наметавонед ки тезтатар равад. оби дарё аз зури қати тела кардан намешавад ки вай тезтатар равад. вай ҳамон хел рафтан мегирад. барои ҳамон ману шумо ҳамин хел ҷамъиятамон ба камакак меҳнат мекунем ки фикронаи мардуммо дигар шад якҷоя аста пеш мешад. хуб, значит фақат фикри беҳбуда дар саратон ҷо кунед. барои чӣ ин кора кардан дар кор? ман шумо боз нишон медиҳам. мумкин ки шумо ҳамин чизе надида бошед, чӣ мумкин чизе мо ба ҳеҷ ки ёд додагиш некохед. нигоҳ кунед, майнаи сари одам аз нейроно иборат аст. ман ин хел нейроно ҳаст, миллион миллиард нейрон. ин нейроно якдигариш қати связ дорад. ман ин хели дендрито қати, ина номаш дендрит. нигоҳ кунед, связ пайдо мекунад. ана дидед, связҳо дорад. анамино якдигариш қати связ пайдо мекунад. ҳар як фикре ки сари шумо ба пайдо мешад, ин якта нейронай. мана мисол чӣ мардуми оддӣ камбағал мемонад? чӣ ки сарашба қолаби сарашба ҳамин хел схема ҷо шудагӣ кест ба қолаби сарашба ки ҳар бор ки фикри пула кар, ҳамин фикри пул чӣ қадди вобаста? қарз, ана мушкиле, мана мисол гӯем ин пул, денги, чӣ қадди? қарз қадди, ана мушкили қадди, ана чӣ гӯм мусофири қадди, мана ҳамин чизҳо қадди сараш ба тасаввур пайдо шудагӣ. дидед, мана ҳамин дендрито якдигариш ба связ карда мепартод. фаҳмидед суде? ин беҳад зарур. шумо гумон накунед ки вақте ки шумо баъзе одамоя гӯш мекунед, влогероя ё ки мисол дигар ва ё фақат ҳамин ганда гуфтан мегирад, шумо гумон накунед ки шумо ба ин таъсираш намерасад. сахт таъсираш мерасад. барои ҳамон чӣ кор кардан мо дар кор? ҳаракат кунед ки ман ҳамин нейроное ки сари шумо ба раждат мешаванд, таваллуд мешаванд, фақат беҳтарин нейроно бошад, чизи хубӣ бошад.
барои мо фақат сухани одами нек башинед, ҳамон одаме қад суҳбат кунед ки шумо ба тавсияи вай шумо ба мақсадатон мерасонад. фаҳмидед? барои ҳам вақте ки як кас таъна мекунад, як кас ганда мегӯд ватанам оя, ё ки роҳбаром оя, ё ки ҳукуматдором оя, ё ки ягон чи миллатам, гӯш накун, просто гӯш накун. чун майнаи сари худата вайрон карда истоди. вақте ки майнаи сари инсон вайрон шуд, вай хубӣ ба намебиёрад. мана мисол ҳозир баъзе шумо меред, ягон та одам мегӯяд ки ҳамин мана дарсҳои муаллима гӯш кун, ту ба фоидаш мерасад, ман дига шуда истодиам. шумо гаптон ба бовар намекунад. барои чӣ? барое ки қолабе ки даруни сари вай ба ҳаст, вай гумон мекунад ки ҳамаи одамо дурӯғгӯянд. вай худаш дурӯғгӯ, вай бисёр азоб кашидагӣ, вай бисёр одамои қитивор хӯрдагӣ, вай фреб кардагӣ. ва гумон мекунад ки ҳама ҳамон хеланд. баъд вақте ки ман ба нигоҳ мекунад, вай дар асл мана дидан наметавад. дар асл ҳамон аксе ки сараш ба ҳаст, ҳавая дидан метавад. хотиратон бодоред, чашми одам ҳамон чизе метавад дидан ки майнаи сар зӯраш расад. диққат, чашми одам ҳамон чизе мебинад ки ақли одам ҳамон ба зӯраш расад. гӯши одам ҳамон чизе шунидан метавонад ки ақли одам ҳамон чи ба зӯраш расад. он чизе ки ақлаш зӯраш намерасад, вай шунидан наметавад. барои ҳамон одамо нигоҳ кунед, баъзе одамо имконияте дидан метавад, баъзеҳо дидан наметавад. мана ҷои кор ба кор мекунед, баъзе одамо роҳи ҳалли кора дидан метавад, баъзеш наметавад. чиба ки одам чашмаш қатӣ намебинад, одам ақлаш қатӣ мебинад. одам гӯшаш қатӣ шунаво нест, одам ақлаш қатӣ шунаво аст. фаҳмиданед? барои ҳамон ягон вақт маслиҳати одамое ки шумо хом мекунанд, маслиҳати одамое ки дар сари шумо мана ин чизи вайрона месозад, гӯш накунед. чиба ки ина ба дигар кардан осон нест. чиба ки ақидаи шумо ки дига кард, фикрона ки шумо дига шуд, ба шумо худатон ба бовар намемонад, дасту дилатон намерад ки ягон кор кунед. нана бисёра мана мегӯям ки ҳамин успеҳ намекунем магазина кушӣ ё бизнеса ки проверкаҳо сар мешад. чиба ки шумо ба ҳама қадар ҳамин гапа гуфтагӣ ки майни сартон ба ҳамин чи сахт ҷо шуда мондагӣ, барои ҳамо шумо ба ҳамон хел мешавад. мо агар ки ҳама мо 1%, 0.1% як кор кардан гирем, як дамба мебинед ки дигаргунӣ шуда бурафтан мегирад, тамоми соҳаҳои ҳаёт дар ватана мо 2-3 сол ба мебинед ин чӣ меша, як 2-3 сола ба ё 5 сола ба. шумо накунед, ман мекунам. бо қатори ман ба ҳамон одамо пайдо шудааст, 1000 бор шук. яктанем тамом одамое ки ин чиза фаҳмиш дорад, ақлаш мерасад, омада кардан мегирад. барои ҳамон фақат дар сара мо ободии ватан, фақат дар сара мо фикри меҳнати хуб, ҳалол кардан, ризқи ҳалол қатӣ меҳнат карда кор кардан. ҳамин сета чиза калатон ба ҷо кунед. ман ин чиза точно фаҳмидам. якум, тоза кор шед, покиза кор шед, тоза ҳаёт баред, ҳақиқат қатӣ зиндагӣ накунед, тоза кор шед, ҳалол кор шед. дуюм, профессионална кор кардана ёд гирифтан дар кор. сеюм, рӯи қонун кор кунед, закон наработайте. ҳамин сета чиза кардед, шумо точно муваффақ мешавед. якум, ҳалолкор, тозакор нисбати коргар, нисбати партнёр, нисбати ҳама. дуюм, профессионал. сеюм, аз рӯи қонун кор кун. всё, ҳамин сета чиза кунед, шумо вай шуда мебуравед, муваффақ шуда мебуравед. дига ягон чи дар кортон нест, на амаку, на тағои ҳеҷ ки дар кортон нест. як дам ба обод шуда мебуравед. значит, саратон ба кадом фикрое ки саратон ба ҳаст, доимо ҳамон чиза шумо дидан мегиред. хотиратон ба доштаестед ин чиза. чорум, ранге ки ҳамин компютера перезагрузка мекунед, майнаи сара сари вақт тоза карда истед. сари вақт майнаи саратона тоза карда истед. майнаи сара чӣ гум, ором нигоҳ доштан ё ки тоза кардан, очистен надо сознание, перезагрузить сознание. ҳамин майнаи сара сари вақт тоза кардан, аз сари нав, перезагрузка аз сари нав. ин кадом вақт мешавад? ҳамон вақте ки шумо ёд мегиред ки худатона баъзан вақт приключат кардан. ин чӣ хел мешавад? кадом вақт ба шумо ин кора ёд мегиред? очистка сознание мо ина мегӯем. ина ранги спорт ба мешавад, вақте дуо кардан ба, вақте намоз хондан ба ин кор мешавад, тоза мешавад майни сар. вақте ки худованд толқа одам худо ба нигоҳ карда, такя кард, ҳамоман ҳаме фикру хавлат вай ба банд бошад. айни спорт заниматься кардан ба, айни медитация ба ин кор мешавад. баъзе вақт нағз отдих гирифта дам кардан. ман ин баъзе чизое ки шумо маъқула, теннис ба маҷбур мешавад, ҳаме фикратон ҳамун шарик badоред, дига ягон чиз дига не, ин чизҳо мешавад. ҳамин чизҳоя карданатон дар кор. плавани ба, теннис ба, ҳамон чизҳое ки мисол ҳамон кора карда истодагитон ба, шумо дар саратон дига фикр набиёяд.
ҳамон вақт ба шумо ёд мегиред ин чиза, перезагрузит сознание. А ҳама мушкилтарин чи ин панҷумаш. Панҷум, 99% фикре ки имрӯз шумо дар саратон доред, ин фикри дирӯза ҳаст. Чӣ ба ҳаёт дигар намеша? Чӣ ба ҳаёти одам медленно дигар шуда истодааст, оста-оста ба ҳаёти баъзе одамо. 99% фикре ки шумо саратон ба имрӯз ҳаст, ин фикри дирӯза аст. Барои ҳамон ҳаётатонам ранги ҳаёти дирӯза аст. Агар ки имрӯз фикри дирӯза бошад, дирӯз фикри парерӯза бошад, имсол фикри соли гузашта бошад, ҳаёттон хеле мондаам мегирад. барои ҳамон чӣ кор карданатон дар кор? Доимо ҳаёт ба дигаргунӣ овардан дар кор. барое ки ҳаёттон дигар шад, ҳаёт ба доимо дигаргунӣ овардаистед. Ина чӣ кор кардан метавонед? Ана фикри нав, доимо фикри нав. Саратон ба ҷо кунед фикри нав. Фикри нав пайдо мешавад вақте ки шумо одамои аз худатон тавоно қатъи суҳбат мекунед, китоб бисёр мехонед, китоб хонед, бисёр китоб хонед, фикрҳои одамои бузурга гӯш кунед, хонед. фикри нав саратон ба ҷо кардан гиред, худатон одами дигаргун шуда рафтаам мегиред. Якдам ба тавоно шуда мебаравед. шумо бояд ки ин чиза нағз диққат кунед. хулоса худатона тарбия кардан гиред. вақте ки худатона тарбия кардед, майнаи сари шумо дигар шуд, чашми шумо дигар чизҳоя мебинад, гӯшатон гӯш намекунад гапҳои нодаркория, фикрҳои хома. дур шавед аз фикрҳои хом, фикрҳое ки шумо ба ёрдам намекунанд мақсади ҳаёт ба омада расидан. гӯш накунед, дар корам нест, фоида надорад он чизҳо. мана ин чиза нағз диққат карда гиред. мехоҳам ки ҳамин дарсе ки ҳозир ман гуфтам бисёр мардум ба роя кунед. мехоҳам ки ҳамин дарсе ки ҳозир ман гуфтам тамоми халқи тоҷик ина бояд ки гӯш кунанд. вақте ки шумо ина тамоми миллатон, тамоми хона ба роя мекунед ки ин чиза гӯш кунанд, як бор, ду бор, се бор, 5 бор, 10 бор фикронаш дига шудан мегирад. барои ҳамон шумоям нисбати хешу таборатон, нисбати ё рафиқатон доимо фикри хуб байстед, баъд ҳаёт дига шудан мегирад. ҳар рӯз доимо фикри нав саратон ба ҷо кардан гиред, китоб хонед, суҳбати мардуми хуб қатъи шишта хезед ки фикри хуба саратон ба ҷо кунад. баъд мебинед ки ин шумо ба як натиҷаи беҳтарин метиҳад, шумо бузург шуда мебаравед. ин дарсе ки имрӯз гуфтам аз тилло ҳам қимат ай. ин дарсе ки имрӯз гуфтам ин мазмуни ҳаёти шумо ай. баъзе саволо ба нависидаги ҳастед ки маълим, ман кай дарс дарсатон мешавад дар душанбе? ман ҳамин моҳи феврал 5, 6, 7 ман дарс дорам дар душанбе. буроед сайтҳои тоҷикистон ба буроед фаҳмед, организатораи мо ба 5, 6, 7 дар душанбе дарсом аст. рафта гӯш кунед, ёд гиретон. ман бисёр чизо мехоҳам ки шумо ба маслиҳатам ки шумо ёд гиретон. равед бинед. ростига ман намедонам кадом тренингҳо ҳаст. ҳамон ҷо хонед, бинед, рекламаҳоя бинед, соцсетиҳо ба ё диго ба телефон кунед, шумо ба мегӯянд. ҳамватанони азизу гиромӣ, ба як гул ду гул баҳор сохта намешавад, ба як кас ду кас ватан сохта намешавад. барои ҳамон мо якҷоя ҳамин коре ки карда истодем, ман ҳозир дарс дода истодагим не, ман ҳозир китоб нависта истодагим не, ман хонаи донишкушода истодагим не. ман меҳнат карданам ки миллат созам, ман меҳнат кардам ки ватан созам. омада қабати ман ба истода, қабати президентамо ба истода, қабати роҳбаромо ба истода, биед ҳамамо меҳнат кунему, ҳамин хел кунем ки баъд аз 20 сол ватани мо яке аз давлатҳои бешқадам шуда баравад. ақаллан халқамо ҳамин фикри мардикорӣ аз сараш нест кунад. фикри худаша тавоно кардан, фикри худаша мутахассис кардан, фикри ватанамо беҳтар карда накунад. фаҳмидед? ман ина аз сидқи дил гуфта истодам ба шумо, чунки ин фикре аст ки ҳамамо ба зарур аст, ҳамамо фоидаш мерасад. шумо худатон дар мусофире рафта бошед, мумкин ки ҳозир мошини ҷип гирифта гаштед, шумо мумкин ки пул доред онҷо ба яке ватан надоред. шумо мумкин ки дар мусофире ҳастед, мумкин ки шумо магазин доред, мумкин ки шумо намедонам, мумкин ки ҳаме медонед хештабортона бурдан наметавонед. худатон, фарзандтотон қате рафтед, бале, не ки дилатон кашоли ватан аст. худатон нағз медонедам ман дар мусофире 25 сол гаштагӣ, ман нағз мефаҳмам дар бораи чӣ гуфта истодиам. ватан халта нест ки кифт ба гирифта гардӣ. барои мо омадавина обод мекунем. хуб, то боздид дар хизмати шумо, хизматгори шумо, хизматгори миллат, хизматгори худованд, ман Саидмурод Давлатов дар дуои шумо ҳастам. то боздид.